Ćao, pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na kanal Iggy the Cook. Danas sam pripremio jednu zanimljivu pitu Sophie Loren, jeste, čuvene glumice. Ona je davno u nekoj emisiji pravila tu pitu, pa je takav i naziv ostao. Pita verovatno nije njena, ali to nije ni bitno. Bitno je da je jednostavna, bitno je da je ukusna, da se brzo pravi, da je posna. Eto prilike, početak postaje, pa da napravite nešto ukusno i nešto poznato. Pa hajde, sad vas vodim da vidite kako izgleda pita Sophie Loren.
Eto, vidjeli ste kako izgleda pita Sofije Loren, vidjeli ste da se to lako pravi, brzo, da je jednostavna, vidjeli ste da je ukusna jako. Sad imate recept za ove postne dane, iskoristite ga. Ako vam se video svideo, prijavite se, to je potpuno besplatno, lajkujte, delite video. Na kraju videa ću da vam postavim spisak sastojaka recepta da vam bude lakše. I na kraju, kao što ja volim da kažem, nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijetno!